أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم بوددوه جري عشان ما دفومي مسكتوغا كوريا مجندني كيرت القرآن قلون هوري علم توجه ماتشان اللي على كوريا جندا سلسلة درستك egoto meyogoto agome wahaka dakkom megendani ki to qur'anu ge suratu ge maik kama be egoto agome meharo wahaka dakkom medani kahf surata be egoto kahf suratu ge maik kama be egoto hori bay wahaka takuri derega wes dekef wani daun dannawa fani kahf suratu ge Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muhimmu bay hadisatoge khabar kurawwa fawe ekalek fana hivwor devmo godun thabit kan devmo godun e duwas waraki makka ga mushrikun ga undagu ekalek fana ga macha intihaya bodu e fawi duwas waraki enkum Allah subhanahu wa ta'ala kahf suratu ga tim wahake bayan kurawwa fawe adi hatarwana wahake gotuga kaf baga gamihunga wahaka Allah subhanahu wa ta'ala emme furtama dhikru kurawwa fani agome wani e wahake yang ali alwala fa efo Allah subhanahu wa ta'ala dhikru kurawwa fa wani de bagicha devunu mihege wahaka enaya enage ekweriya ya demeduga hinga fawa bahusan nota dekewigen dia wahaka toga macha ema e wahaka algon men waki hisabaka gengosfa wani adi mere inshallah algon men Musa alayhi salama Khidir alayhi salam Khidir edebe kalum baddalu wadagen hinga dia hadisa toga macha wahaka dakam fashan ema kuriga kahf baga gami hunga wahaka Allah subhanahu wa ta'ala gumenna khasako rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang edevwa khabaraki duniyawi tanawas kama maik kama mansiba ekugawes iman kamattaka eworuge qurbani evi zuwanun takegge wahaka efo duniyawi hayatuge zinatuge nurakka terikamun e zinata dima yatima lembijje kama vanama tima madum hama ekani inkar qurani ki ene niyomet devvi Allah subhanahu wa ta'ala kama ekanye nune ene inkar qurani fahum alun diruvwagin ehen duwahakun mikan kama gamachan hisab kurawmattaka fonduwa faane kambes ei astuga mi de bagicha devunu mihage wahaka ogomenna adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah subhanahu wa ta'ala devwa filawla em Allah subhanahu wa ta'ala mi wahaka bayan kurum wahi kurbani wadrib lahum مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا Allah subhanahu wa ta'ala mitanga mithalu mijassawani haqiqi hadisa bayfar Allah subhanahu wa ta'ala mithalu jassawa kamem mihem vejjenama ehen non to wani bayan kodem goto visna devu mattaka eves mithalu jehve usule enas mitanga Allah subhanahu wa ta'ala mi mithal jassawani hinga dia hadisa egge macha khasakum makka ge musrikunna khabar libifawa ebami hon danna wahake gemati agon denne min kurirega mi de dandu nuwata de bagicha ene libifawa eruga e de bagicha ga miwani min anab mebis kadurge gina weyotake demifa وحففناهما بنخل
adi washagen beeruga kaduruge etabbawa ruttakun washaleifawa meduterega mebis kaduruge veyota demifawa waja'alna bainahuma zar'a adi kaduru ruttaka mebis kaduruge mi veyotaka deterega etabbawaru mewaya tarukarige etabbawaru wattartakege gastan hedi mewa fodi fewani kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhim minhu shay'a ebbis gellu mennati abadus enaya e dandun mewa libilibi gowan libilibi hunnani wa fajjarna khilalahuma nahara timan allah e de danduge demedun demi o kore neruvevime maneki dandu heddu mattaka emme boda beenum wani fen miru fen ekan allah subhanahu wa taala ena bura masakkataka nula libenu gem minwar korevi de danduge demedum hinga oy fen kore fen are neruvawa abadus dawru kura gotuga lavwa nehmima dandu marumen nati demi hurumuge wasile miwani furiyama korevi وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أرون قرير النبي إن متنوس كان لبفا ونكم إن كاريان أي هميهكم بيبكلم بدال وقتم أي إن إبندو إبفا أخي دميهن بابك مدن وارتان لبنو مدا بهاجن دميهم بس ده مستنك مغاوي إكمكو miha mu'min miha ena sadaqai kurmuge sababun heda kurmuge sababun faqiru hala kurimatlan jehuni nabata khunne mi durkamennu adi ajabu kame vesnu islami umme dekifa wani tanawas kama faagati kama tiyai kamuge bain ahuli warin ebamuge mudalun Allahuge mauga heda kurinu faqiru kama kurimatlan jefa ama duniyawi edume mudala dahivet kama neti tebe from adwas samane Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ekane fanuge muli muda musnadi bekale tanawas bekale muli muda Allahuge mauga jihad attaka neruvi hemme mashhur hadisa hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge emme aris mi ummatuge emme heowegenwa debekanu Abu Bakr ge fana Umar ge fana debekanu menduruge wagutuga nikume wadagen nabi ebbe kalako anebbe kalaka baddale wadagannawni ha hunu kamuga kaane echen nuribigen nikume wadagannawni geega nonnawa nonne wigen aramu kurabam wes awahanu ful dappam wes onneveni ha hunu kam filag ekamuge sabun edebe kanum wes gen nota ganduwaru nikume wadagannawan jehe wadagannawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam islami ummatuge veriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfano es ewgotuga nikume wadagen ebekalna baddalu wadagen suwal kurmani kunkumetto ete bekalun gen neruvevi miyogutuga ebekalun dannawani ha hunu kamuge sawkunne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfano es hadis kurabani tiya debe kalun ekamakagen nikun nabi kantoge sawbune timan kale gfano es nikume me wadagen nabi ballawa ebe kalun dirulu vi hanako bandu ha hunu kan kiha ware vimato gekoluga madu nukurevigen kommes goten hodde mattaka nikume wadagannawa efo ebe kalun wadagen nabi sahabi be kalun kore be kalege kaduru dandaka kommes ka ecce libeto hadisa ke mashhur hadisa ago dannom beenum vi ei ebe kanunge halu kole eufo mi ummatuga
එබේකලුන්න ඉක්තිදාවි බේකලුන්ගේ හාලු කොලකි ඒ ෆකීරු වෙදාන කමගේ බිරෙන් නැති හේද කරවම ගෙන්දෙවි එහෙම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ෆරයිපුන් රිවාවකින් ඇස්වනි आयशा रदियल्लाहु अन्हा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवालु कुरवी बेस्सेव मट्टका दीनारुतके एगतरें एब्बा बेहि फनेब्बा नुबेहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवहारफुल लेप्पे मट्टका वडागे सुवाल कुरवनी कोबा हुरिहा एच बेस्सेवीतो देन्नेवेनी अदि एबोते अदि एबुहुट्टे कोम्मेसर हदीस कुरवनी किहिनें है तिमं कलेक फान आवाहान फुल लपवानी तितकति तिमं कलेक फानुगे मिल्कियातुगा हुरेगे एफो इतकति सदगा कुरम फु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाहान फुल लपवानी एहम वे अबू दर रदियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसिय कुरवनी कलेक फानुगे एप्पुलुगा मुदले ಹುಟ್ಟ ನೊದೆವ್ವಾಶೆ ತಿನ್ರೆ ವಂದೆ ಎವ್ವರೆ ಇತುರ ಮುದನೆ ಹುಟ್ಟ ನೊದೆವ್ವಾಶೆ ಸದಗ ಕುರವ್ವಾಶೆ ಎ ಅಬೂ ದರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಫತುವಾ ಎಂಗೈ ತಿನ್ರೆ ಎವ್ವರೆ ಗಿನ ದೋಸ್ ವಂದೆಂ ಮುದಲೆ ಮಿಹೆ ಕೊತುಗ ನುಬೆಹೆಟ್ಟೇನಕ ಸದಗ ಅನ್ನಕೊ එකම් බොඩුවගෙන් දී උමරුගේ ෆානුගේ දුවස්වරුගා අද ඒක ෆොහුම් වඩාගෙන නෙවි බේකනුගේ දුවස්වරුගා අබූ දර් රදියල්ලාහු අන්හු එගොත ෆතුවා දෙවුමගෙන්ද ඒ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අබූ දර් රදියල්ලාහු අන්හු වකින් ખાસක කුරවි වසියත ඒ මුලි උම්මතන් ඔය වසියත නු එක මගොල් දන්නව මේ බේනුම් වා වහකකි ඒ වසියතුගේ මතීගා තර්බියතු වඩාගෙන උම්මතුගේ බේකනුන් තිබෙවි ඉමාම් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් එකදේක ෆානකි බප්පා ෆුළුගේ ෆරා පුළුන් ගින අදදෙගේ මුදා ලිබඩාගෙන නෙබේකයි එහෙනමස් එකදේක ෆාන් ඉල්මුන් ගෙන්නව මට්ටකා ෆයිල් ජමා කරව මට්ටකා ෆයිල්ලිව් මට්ටකා තවලීම් හාසිල් කරව මට්ටකා අදි මීස්තකුන්නම් එහෙතර වඩාගෙන ගොතුන් සොදගෑ කරවා එම්ම ෆෝන් එම්මති හුස්වේ ෆරික් කුළුවාන එච්චෙන්නෙම් මිවර हाल कोड़ी एबेकलुन्न बोडु कमेन्नु मिदन्नवनु हालतं अन्नंजहु एनमस दुनिया दहिवेति मिस्तकुन्न ए उदबु कमक्कम गवान एम भाई सहाबी बेकलुंगे मुळि मुदाहेद कुरु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कुरवा हदीस कुरवनी एब्बा बहट्टवाशे तिबाया तिबागे ए आलुन्न अबिदरिन्न अनिब्बे सदगा कुरवाश एबेकनुम बेनु वेलवनी एबेकनुगे अप्पुलगोर होरिहाच सदगा कुरव कोमेक मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वडागन्नुगे कुरीगे हादिसाय अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी सूरतुगा मे खबर कुरवनी कुरिहा ज़माना की बस ईमान कम गहुलवरिन गे तेरेगा हेकम गहुलवरिन देमियो ज़माने कोमेक एना एग्गुतकुम विया ए मी देबगीचागे अहुलवरियागे आखे हेमवीमा एने लिबुनु मुदा हुसुमफो एने मीना कैरियं एस मिदन्नवनी तिमन्नें हितरिकम फोर कोदेश अने बेबेकनु विदाळवा गोतुं अखेवस्नु एकमको कुरिसुरे दन्न मीहे हेमवीमा एस दन्नवनी तिमन्नेया मसक्कते कुर्मा कोम्मेसरगे हितरिकम देश एहिंदु मीना मी सुवाल कुरनी थी मोयें कोबा है तिबे लिबुनु हुरिहा तनवस्क कोबा है हुरिहा मुदले किनें है हेदी ए लोबे अखुन्ने मुदा तक गिना उमकुं कुरान मनफाए नोन्ना मुदले की ए अस्लुगा इंसान हलाक कोलना फदा मगु गेल्लिगिंदा फदा कमेक्का अगुमेन्ना मि हादिसा मसेंगे मिदन रेगी कुरीरे अगुमें حديث كلاه هو أبو من النبي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية كرفا فاوا رواية إكرك فا رواية كرفني مي أمتك قيام الدوهم محشرك ميدان سورك أمتك فقير ونان فستيك أهر كورين أمتك مسند النفر فستيك أهر كورين فقير سورك ونان
efo hadis kurawani efassatek aharu faqirun suwarugega niyomettawga ufa kuramunda iru mustandin adi ebaniuge hisabu konnunime faqira kamedu qur'ane hisabu take mabod nonna ehnamas tanawas kamaki midennawnu huriha hisabe kurevene kam رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرآن لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع هترك مكا بهجت سؤال فنونيا إنا قيام محشر جمادا نوجا إنا في أول هرتنا نقولوا أسنو ده مدلا بهجت قرآن ده سؤال وعن ماله إنا مدلا بهجت سؤال وبينته kihinetto muda hodi kihinetto heda kuri haram gotegga hodagen halalu kamegga heyo kamegga heda kuri unas gos heyo gotegga hodagen haram kamegga heda kuri unas gos muda hodan jeheni heyo gotuga muda heda kuran jeheni seyo gotuga faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذرة من ورهيكم كفا وكما فانا ما إميها إكم بستكين أدي إنا ذرة من ورنوبا كم كفا ونيا إكم وجس أرها إنا جيني دك إهميما جينا مدلكم قرآن منفع إنن إهيوغو تغا هودا فنتيجيا أدي إهيوغو تغا إيا معاملة نكفي إهميما مداوري كمكي أي waran nurakkaateri kame ehennamas hegotuga beenon korevijjiya ay daroma bodwes wegem wakam embe ena mi bunani timanna tiba vore ma muda ginawane timanne ki muda ma gina mihke wa azzu nafara adi timannage kari gawa nokirunna timannage belumuge dasuga wa muwazzifunna timanneya gulun huri eki shakhsiyata ma gina wegemve එහෙම තිමන්නේ කි තිබා මුලින් තෆාතු මිහික එෆෝගා වදඛල ජන්නතහු වහුව ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا එනෙන් එනගේ බගීචා වදවුනිම බබ්බෙකඩොම් විදානුවා ගොතු මිතනුගා ජන්නතහුගේ මුරාදකි දෙ බගීචාය නිස්බෙක් කරවා ජින්සන් නිස්බෙක් කරමු ගොතු අනෙක් ගොතකි එනගේ මි දෙ බගීචා ගතරෙන් එම්මෙ බොඩු එම්මෙ බිය එම්මෙ ගිනන් මේවා අලා ෆක්කාව එම්මෙ ගිනන් එනේ මේවා ලිබේ බගීචා එතනන් එන වදේ එන වන්නනි කොංගොත වහුව ظالم لنفسي අමිල් නෆ්ස අනියා වරිවගෙන් වහලු කොංකමෙන් එන කොග්ගෙන් එනෙන් එදෙවි නියොමෙත්තන් එන කබූල් නුකරහලු එනග අමිල් මොළුකම කුලදානකම බුද්ධියා හුනරා විෂ්ණුමගේ සවබුන් තිබයන් ලිබිෆාවා තනවස්කමක තියා එකමකමුගා දෙකෙවි තිබෙෆුන එංගි වඩා ගන්නව කාරූන් මුස්සන්දිකන් ඉන්තිහාන් ලිබුණු මිහ බනි ඉස්රායිලුගේ තෙරෙක් එකමකෝ ඒනා දුෂි ඒනෙන් එලිබුණු හුරිහා මුදලකි එයි තනවස්කමකි එයි ඒනගේ ඉල්මා ඒනගේ මොලකම ඒනගේ හුනරුන් ලිබුණු එච්චකම එම්බෙකින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනගේ බොඩාකමට්ටක එන ගම්බවගෙන් නෙවි හැම ගොත මීනා ඒනගේ බගීචා මෙවන්නනි අමිල්ල නෆ්ස අනියා වෙරිවමු මනකි හග්ගුම් බේරුවේ නියමතුගේ වෙරි ෆරහත ශුකුර් වෙරි නෝමකි අනියා ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا دوها كوس متنوسكن جلجن دانك ما كتمنا قبول النقرن بل لو أنجيتو مهاروس تنوس كموجا تياغي كموجا ديرول مندا إتن إنسانونجه ويشنومي تمنّا جمي تنوسكن تمنّا جمي بارو تمنّا جمي ويريكن تمنّا ليفم جاهو mi filagen dane chunune en hi kurave hisaban ene Allah subhanahu wa taala tanavas kan devva e mine veswigote medukendu men neti gowan libemun daaro mewaya tarukariya mihuriya che libemun daaro eba fene diri hurumage sababu
fengaru fenkoro demi demi onnane abadu gastan abadu me aharo kamuga etan aharaka demigen gecce nabate khunne insana duniyawi mikala zinatu wa ghurur wani kulli kannu eta zamanege muddatu libi ene qabul kuran udagu wani demmi niyumata hinga dane kam demmi niyuma fila hinga dane kam enamas hame kane enage niyume gellige nodane kam kannun ene hikuri wama adhunnu sa'ata qa'ima timanne ka mitanuga wama adhunnu dhannuge muradaki hi kurmennu yaqin kuru i'tiqad ko yaqin kuru wama adhunnu sa'ata qa'imatan timanne ka qabulan nukurwe qiyamen annane kam kufur qiyamataki Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge ilahu wantakan rabbu wantakan imamuma vidigen den emme awaha rasul bekanunna nabi bekanunna ebekanu go ummetaka khabar kuravuma angawa fawa engew qiyamen qaim kuravene agumme midanna iman kamuge hen rukuntaka khilafa Allahuge ekkawantaka man imam wuma kurevi khabara vidigen den angawa fawani qiyamatu gawa ka agumme na fennan makki surattoga ammukum Allah subhanahu wa ta'ala yage ekkowantaka vidigen den khabar kurawwa fawani qiyamat duhen annane kam qiyamat qaim kurevene ena qiyamat wane kama meduga kufuru wama adhunnu as-sa'ata qa'ima ifo ene bani wala yurudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba timanna faharga tidakka wa kay tidakka begin qiyamat qaim kurewunas timange wer rabba baddal wairu timanne amedoga heko kanta kurawwan mi waragina fara insana dimawa kam duniyawi hayatu Allah subhanahu wa ta'ala niyome devvevi ma ena hi kureveni e Allah subhanahu wa ta'ala ena amedoru hiwadi gennevi kama adi duniyawi hayatu ga niyome nudevvevi ma hudu e insana vesi kureve Allah subhanahu wa ta'ala timaya ameduga uruhi wadi nogennevi kama ehennenu Allah subhanahu wa ta'ala angol kurire gastennevi duniye devva ilahu ruhi wadi gannawa alun nasha ruhi wadi nugannawa alun nabs duniye libun ei hekkennu duniye ga fagati kama tiyai kama tanavas kama sihhata afiyatu libun ei dalilennu Allah subhanahu wa ta'ala elaka meduga lobi wadi gannawa fikamaka adi duniyawi hayatuga datitaka wena kurimatlan jehun balimadukama kurimatlan jungi dalilennu Allah subhanahu wa ta'ala elaka meduga uruhi wadi nugannawaka ya khilafa agomenna fennan oti Allah subhanahu wa ta'ala idha ahabba Allahu 'abdan ibtalah Allah ta'ala alaka lobudi gannawa fiya elaya duniya matiga bala musiba jassawa imtihan qurfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qura inna ashadda an-nasi bala'an al-anbiya mistonga tereng emme boda bala musiba vena kekulun duniya matiga Allah subhanahu wa ta'ala memwar qura bayki nabi bekal efoga hadis qur'ani efahu evure den taqwa veri kamuga jehigen tibbe bekal mane ki ummatuge ilum veri dina goalawwa bekanu ebe kalunna den emme bodati imtihan to Allah subhanahu wa ta'ala kurmat qur'ani ei ilahu lobi wadi genne kamuge hekke ekama ena me dekene timanna qiyamen adigayem yes timanne miedus duniyega meha rangalashe kantam yoti minwor kurawwa emime demves timanne ameduga rangalashe kantavvegen dani قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا أقول واني مهساب كوري ريغا دنواف إنك إكوريا مؤمن ميها إن النصيحة دي وشنا دي نمغتن بناني أكفرت بالذي خلقك من تراب تبا ولين خلوق ربي رب فراتن هي تبا دي كافر ويغنني ثم من نطفة يفوغا
نطفايكم أهرجندا فنفدكم ثم سواك رجلا يفو بارهوري بدو فريهن غتوغا لوي فراتن هي مي آيتوغا الله سبحانه وتعالى مي كيرت قرآنوغا أسلوب أدي مي دعوتوغا بس أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم قرب بس أسلوب آدموغا دريا ين إيناغي هم مقاما أو متكا إيناغي أصلو هندان كدفو مي آيتو أقوم فنني ثم سواك رجلا تبامي وقت بدو سنغا ورغد فريهنك غتوغا هشيغا باروري ورغد سمنترو هيو فريهنك غتوغا تهري تباتي أهوريكندي فنفدكم خلو كرون إنسانك إيجي كورين تباغي أصلو وجود كروني ولين تبا إيه وليغندو متيغا هنغا بنغا ويولين هميما تبا بوداوي نغناس أميل نفسك مولكم الدعوان كراش إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الله قدرتك عيسى كفانك مثالك آدم كفانك مثال إذا فراتك الله قالوا بس هالك عيسى عليه السلام كي وكي خاصة من اللي بيجوا بيك لأنه إنسانية وانت كموجا الله کا ابس خاصة قول من فرات النوم خلقه من تراب الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام أقول من إنسان وفشون خلق ربي ولن ثم قال له كن فيكون دين إنسانك فاشي وحيك ربي ما إنسانك في يقول عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى وحيك ربي كن واشي فيكون في هم ملك من أتيكين الله سبحانه وتعالى كا نصارى دوا كرافدين الله سبحانه وتعالى كا نسبوجي حسبوجي قول من الفرات النو آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى ذلك لك ما أولاكم بدو عيسى عليه السلام وره الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام خلق ربي أنهنا كامس فريهنا كامس نولا إلهوجي ديبلون إلهوجي سورجيكا إفو إلهوجي روحون كده فانا فران لوفي سبب نقول من نفن مريم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أمور فلا إكمنا بالي بإنده مدة فريهمكو نوامس فريهمكو طبيعي قطن أنهنكو وها فدان بهي هم ويا ما أولاكم بدو آدم عليه السلام أي الله سبحانه وتعالى ذلك لكموغا بيكو بنا هنمس الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد أي إكوانت الله الصمد إلهي إبس فراتك بين جهي وديك نوا إن هوريها فراتن إله انتهاء بين جهي جنوا فرع لم يلد ولم يولد إلهي إبس فراتكم نوفن أدي إلها إبس فراتك وفن وجن نوا إكوان تفرع ولم يكن له كفوا أحد إلها كفوها ما وجن با إبس فراته نوع قال له صاحبه وهو يحاور كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا مؤمن على إن النصيحة مؤمن وداعوني إن مس الله أيتي من ربك تمن إلها إبس فراتك شريك نقرأ حشيم إفوق أنكس نصيحة دبني ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا تبا بغيچا وينيروغا تبا فنونو تنوسكما تياي كما فاغت كمغه سببون تمنه ور تبا مدا گينكما تبا هي ويهندوغا تبا بونينما ما رنگلويه ما شاء الله ولا قوة إلا بالله الله سبحانه وتعالى قردوم وانتكمه الله يهدتم منوي إفس
baren are libigennen nuwe timannak ehem burenama ma rangalowi Allahan e bar Allahan e tanawaskan nisbek kurena ma rangalowi ehennama e niyomata shukuru weriwa aleggotuge tiba hunnani gelligen dies ebeta khunne mi niyomata amda gomen visdam vikamak niyomate libumafo e niyomatakan algon men shukuru weri umati demiti bemvi algon men kurave nekamen hama hilanu Allah gendawan irada kurave niyomaten algon men kiban gelligen dium manay nukurave nuhi fette ekamaku koba hitame ki niyume gelligen dies hitame ne algon men e niyomata shukuru weri umati demiti bi kufuru weri nuwa ekam ko niyume libi e niyumata shukuru weri nuwe kufuru weri ummati ga hutta niyume gelluni ma gellunu niyumatuge hiddati kama shukuru weri nuwmuge abajjo weri kama ena kurimat lanche ehmema mu'min alaya niyumate gelle dane kamuge biru ena ganna kan nujene niyumatan ena shukuru weri wa kama van mitanoga masha Allah masha Allah ge mage murade kama ilum bere degota kam manago eggotike ma maqsula hada masha Allah mi Allah irada kurvi devvu man irada kurvi devvu make la quwwata illa billah ila subhanahu wa ta'ala hadatun menui are bare noe anim mane ki masha Allah kan woman Allah irada kurvi gote mi ma mitanawas kan aw rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani miha yang enage mudaluge ginakam feni niyumen enage faratu ga ahore niyumen feni mafau ena masha Allah la quwwata illa billah ifadan kiyafi kama vana ma enage niyumen uniwegen datan ena nudeken ema gomenna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun sabitu akame niyumetta tima haram wa fada kame niyumate finijji kama vano tamihe kibam bes ritika nalaka shabaka tanawaskan gahigge mewa min kommeche finijji kama vanama Allah subhanahu wa ta'ala ekan raddu kurma emima masha Allah la quwwata illa billah fada nota masha Allah tabarakallah barakallahu fihi barakallahu lahu mifada ibaratakum doa kurum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurum ifo ena mi bunani fa'asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika wa yursil 'alayha husbanan min as-sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba ena mi mitanoga mi doa kurni fa'asa rabbi degote ilumbere vidal mitanoga asaga mane ki raja mane kena dua kurani ene nikamet kon hita enage tanawas kama medu bodavege miha ge macca de bagicha ge veriya ge macca ane miha dua kurani fa asa rabbi timang ge rabb dua kurame danno me Allah e gota minwor kurevuma ane gota kena khabar kurani mihim vedane norakkateri kameke ti waruge boda kameti dakkani فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك تباغتي بغيچا ور ما بڑو تنوسكم هيوكم تمنن الله دبوما إرادة كرافانت ميدو تمنتي اهيتريوم مناوي گنن الله دبني الله گندون ويرسل عليها حسبانا من السماء udum hono eloma fem vissavagen gar kurevun ti bagicha kurmeti vedane fatusbi sa'idan zalaqa efoga evs mewaen evs chenne hanafastanaka badaluwegen hingeadan ti bagicha isahita anegotiki egotam minwar kuravande ena dua kuri mi eggui halakogegen dan furta mennani matin anna kamen huttuma kiyei kurevene kamennu dengannani tiring aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba nota miharu hinga ehra fenta gendawa fanate bimu gadiya gambawa gannawa fanate nota gendawa fanate effoden tiba fennu dibene go besmim wor kurovvagen
tibage bagicha neti kurawwa faanete وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا مي دعاء نتهنغا فاني كمان مؤمن على مي بيان كوري غوتك إكم وجن دي الله سبحانه وتعالى إنك دندو هلاك كوروا دندو كه ميواتا نتي كوروا فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها إنا أقول منا كم الدم بدوي ما وينوي نينغوني ما حيران كم مدوري ما أين ديتا أمبراهن إفرن أن إفرات يقلب كفيه حيران كما يكون هم وام في كيف كين هي بنا قطعن إنا دين هورا منديه دين إفرات أن إفرات ديت دل أمبرا منديه وهي خاوية على عروشها ميبس كدورجه ويوتا එතකෙති හිෆෙට්ටු මට්ටක අලාෆා හොරි නොත ජහාෆෝරි දඬිතක හිෆාට්ටන් ජහාෆෝරි කඩතෝගේ මච්චා මරුවෙකින් වීරානාවෙකින් දෙමිෆේ වෙට්ටිෆේ ඔති එහෙදුගෙන බොනනි ඔය කුලු යා ලයිතනි ලම් මුෂ්රික් බිරබ්බි අහදා තිමගේ වෙරබ්බති මන්නේ ශරීකු නුකුරවුන්නම කීහා රංගලු විශ්හිජි එහෙන්නම සෙයි වගුත් ෆයිතුම ෆෝ الله افدان اينيا مدوغا كانتم مدوري كورم فوغا اما احسابا ديومو كوريغا غومن ابر الليبيغا تمتكا الله سبحانه وتعالى مفدا واحكتا بيان كورفني فو الله سبحانه وحي كورفني ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا إنك النبي إكل باقينا موظفنا إنك وشاكين قلنا عواننا إنك خادمنا إنك كورنا إبس فراتي ولم تكن له فيه إبس بيكونت ينصرونه إنيا نصر ورواك إهي ترواك من دون الله الله سبحانه وتعالى فيها وما كان منتصرا إنك كوري منفعي هبنته إف الله سبحانه وتعالى دنيا کی مثال اسم سورة کا جسوا فيضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا دنيا کی حياة کی صفة الله سبحانه وتعالى جسوا فني هو دنوا فاني دين أقول میں میرے فشانی موسى عليه السلام خضر عليه السلام ميد بيكنوغه واهكه الله سبحانه وتعالى دين تيمنا واهكه غتوغا مي سورتوغا جنوا فوني مي واهك شوغوريكان هوري واهكه امكون انسانوغه ترين الغول مننا كموغه حقيقه هنغوني ما عجائب انترسوا فدا تين حادثاي خضر عليه السلام موسى عليه السلام دمدوغا hingagen gosfa wani irada koraviya e wahakage tafsil taka ogulmen jehilani denganna rega hennames wahakage fishume gotum awdo deti metaka dannawalana ibn abbas radiyallahu anhuma garihu riwayagen asfa ibn abbas ki tebefuna handuma fur hunna ogulmen me qur'anuge kulastoga wahaka dekiruga dannawa fawan sahabi bekalunge tereng mi ummatuge ترجمان القرآن قرآن وجه تفسير بدر الدين ودا جنوا علم مريا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو بيبي العباس کے دریکلون عبد الله اکلے گفانا کی رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء قرواگن علم لبي ودا گن فاوا بیکلے اي حبر الامه می امتوگه علم مريا رسول الله صلى الله عليه وسلم بیان قروا اکلے گفانو مي حادثاගේ خبر قربم بيان قربني موسى عليه السلام بني اسرائيلونගේ تري فونو ام متوري الرسول موسى عليه السلام کی گینا گونا حادثاتك قرمت لان جونو بكله الله سبحانه وتعالى كيرت قرانوغا ام گینان ابيكله گنمفو ذکر قربوا فوني موسى عليه السلام گنمفو එම්මෙගින හාදිසා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යකිරතු කුර්ආනුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු කියා දෙවවා වනි මූසා අලයිහි සලාමුගේ හයප්පුලා බෙහෙ ගොතුම්
موسى عليه السلام كي جينا ودغلا مصيباتا قرمتلان جه وداغن نبي بيكله بني اسرائيل غفرات موسى عليه السلام كي اولو العزم فس رسول بيكلون قره بيكله رسول بيكلون غترين ما فس بيكلون كي اولو العزم فس رسول بيكلون اي نوح ادي ابراهيم موسى عيسى ادي اغمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اي فسبيكلون غترين ماي دبيكلون كي الله سبحانه وتعالى دي خليل اي ابراهيم عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اجترم ما بكلكي محمد صلى الله عليه وسلم على الاطلاق مل انسانيه تجترين الله تعالى مخلوقات تجترين الى خيار قربا ما مخلوقي محمد صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام اللي بلوافا ويتر شرف اي كليم الله سبحانه وتعالى سيدا بس وهي قرب بكل ekale gfanu bimmatiga hunnawa Allah subhanahu wa taala ge kiriti moriti kalam ful ekale gfanu ge kamfeppulun adu esse kalimullah Allah subhanahu sida baswahi kore en huriya rasul bekaluna nabi bekaluna Allah subhanahu wa baswahi korvani jibril alayhi salam meduri korva eko mihadisa ga tur farbada karin Allah subhanahu wa taala Musa alayhi salam sida baswahi korwani ewa kaves mi darusto terega dakkala एक मूरित कीरिति अडु फुल एवमा एकलेक फोन शोगर डागे नबी एवर बड़ शोगोरी कमक ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला देखे वडागा तो कीरिति मूरिति मतिवरी अडुगे वेरी फराय दुशमा ehna sallallahu subhanahu wa ta'ala lan tarani kaleek faanaka miduniyega timang allah ge wajufulo no timang allah feni wade nugannawan den evre sharaferi algon menge man nabiyya kaleek faana ki kalimullah ekamaku Musa alayhi salam ange sharaf devuni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ge sharaf ge bodu kamattaka ewahaka wakin dekku mennen Allah subhanahu wa ta'ala algon menge nabiyya baswahi koro mattaka hangudu fahanala fakana qaba qausaini aw adna dekabe nuwata evre kare kuttan kurawwa sida baswahi kurafi kaleek faano ge sharaf evre ma bodu Musa alayhi salam komme gas Musa alayhi salam ekere fan bani israilun khutuba devwa minister kunnan atharu kurmun dia ekere fan khutuba ga sob ekere fan ki rasul bekale nabi bekale e bekalunge bas furta dan hitun hita e bekalunge ikhlas sarikam ge sobun aduha faraito ge hitav wadegenda mihe ko dakkawa ge hitav wannani hitun nikumegen am ebekanu ikhlas tarikama fasih tarikama balagha tarikama hituge teriya wadegenda emisakun atharukum ebami hunnan ekamuga kalega faanu ge ilum verikam bodukam fenigen sual korabani kalega faana wora bodu ilum veriku hunna nehe duniye ekale faanu vidalwen hunna nota emme ilum verikam bodi ka ko he denne woni mekale faanu vidalwe woni ti man kalega faana wora boda engi wada gannawa फराते नुहुन्ना ने दुनिया के हिंदू अल्लाह सुब्हानहु व तआला मूसा अलैहि सलाम एकमुगे मच्चा इम्तिहान कुरव्वा एकले गफाना अंगवनी तिमंग इलाहुगे एवेनी अळग्गे क्यारिया दतुरु कुरव्वाश मी दतुरुगे फेशुं आगोतकी अळगोन बेराद कुरव्विया अन्न हफ्तागा एकमुगे मच्चा अली अळवादा تفصيل قتجا وهكذا كان إن شاء الله دعاء الله سبحانه وتعالى أقول مني مفدا وهكذا تكون عبرة اللي بيجنا أقول مني حياة منفع قراني بويشنون دفانة بيكم قال لفهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.